Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah faulaika fil azabi muhdarun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un.